Ngicela ke bathandekayo sisheshe sivule incwadi yesambulo 2 sicale kuverse 1 kuya kuverse number 6. Ngite uPaula nakulo lokumbalwa kepha lokumcoka kakhulu. Sambulo sahluko 2 kusuka kuverse 1 kuya ku6. Balela ingelosi yelibandla lase-Efesu uthi, nali livi leliphuma kuye lophethe tinkhanyeti letisikhombisa esandleni sakhe sangesekudla, lohamba emkhatsini wetibane letisikhombisa tegolide, uthi, ngiyati imisebenti yakho nekuphishaneka kwakho, nekubeketela kwakho, nekuthi ungeke ubamele bantfu lababi, kangangekuthi nalabo labatibita ngekuthi bapostoli, kanza basibo, ubahlolile, wavela wabakhanza bacala emanga. Ngiyati ukuthi uyabubeketelela bulukhuni, uhlupheke kakhulu ngenxa yelibito lami, kodwa awuzange sewudzinwe. Kodwa thine nawe sehlukana la, ekutheni wena awusangithanzi njengoba bewungithanza kucala. Khumbula ke lapho uwe khona. Phendvuka wente loko lowawukwenta ekucaleni. Oh yes. Thank you Jesus. Amen. Nakungenjalo ungaphendvuki. Ngitawuta kuwe ngisuse sibane sakho endzaweni yaso. Noko naku lokuhle ngawe. Uyayitonza imisebenti yemaNikolawu njengoba nami ngiyitonza. Amen. Ngiyakujabulela angathi ligama lelikahle ngiyakujabulela lokwekhutwa lesikuvako la kwenda koJesu ngoba wekhuta sithandwa sakhe. Nami nasekuseni ngezamile ukuthi misela kukhuluma kahle nalesithandwa saJesu lesingini. Ngoba bathi mangabe bantu bathandzana bevana ngathi lo lomnye usedudane ngisho akhashana noma ngabe usengilandi makhuluma naye elicingweni ngazuthi nje ula uthi hello ganzi kwaze kwaphazama lo luthando uthi ala athi hello uthini ngiyahamba phela mina khuluma kanzula so nami ngifuna ukukhuluma ngoba Jesu wena lo ngithandza kula bazalwane. Yes, he is right here. Ukhona. Yini leyenda ukuthi ngithi ukhona ingenxa ukuthi verse 1 la kule ncwadi lithi nali livi leliphuma kuye. Yeva kami? Nali livi leliphuma kuye. Lamanye amahumusho esingisi athi he says, not he said, he says. Kusho ukuthi uyakhuluma ngoba ukhona. Hallelujah. Yes, uyakhuluma ngoba ukhona. Lokunye lokwena ngithi ukhona Jesu nguleli gama lelithi lohamba emkhatsini wetibane. He walks, not he walked, he walks. Uyahamba emkhatsini wetibane. Letibane lakhanyisa ngato emhlabeni lekulibandla lakhe. Uyathi hambela nguye lo tithathela i-temperature ukuthi lishisa kanganani libanza kanganani. Nguye uyathi hlolela. Kwesithathu lokwenta ukuthi ngithi Jesu ukhona lithi nguye lophethe, he holds. Uphethe lophethe tinkhanyeti hayi ukuthi wake wathi phatha uphethe nanyalo. Uphethe. So mangabe kungile present tense ngilesikhathi sanyalo lesikhuluma ngaJesu
kusho ukuthi singabheka ukuthi kukhona la kushoko, kukhona la kubonako, kukhona la ngakusho. Sihloko sethu sikuna ngemagama nentshumayelo yami ikuna ngemagama lang3 lalapha kuverse 5. Lengicela uwathebele lekucala lithi khumbula kuverse 5. Lesibili lithi phendvuka. Lesithathu lengicela kulakha ngemagama lathi wende lokho lowawukwenta ekucaleni ngulelethi return. Kusho ukuthi isihloko sethu sithi khumbula phendvuka buyela kule bewukwenta ekucaleni. Lo mlayeto wa Jesu singawethemba ngoba Jesu ukhona. Singethemba ukuthi Jesu vele uyasho ngoba sewutivetile ukuthi nguye lophethe, nguye lohamba hambako, nguye losihlola hlolako, nguye losadiko. Ngiyathi ukuthi masicoca nje nalabanye kumbe nasicoca nawe ucoca nalabanye kulula ukuthi sisho ukuthi libandla selabanje, libandla linje. Well, that is fine, but ngicela sethembe lokusho ngumnikati walo ngoba yena ulati kangcono. Nguye lo ngasho lokungiko kwedlula bonke abantu loke wabayeva bakhuluma ngelibandla. Labanye bathi kumbe liyabanza, labanye bathi liyashisa, labanye bathi linjani njanyana. Nabo ngilendlela babuka ngayo. Kepha ake sive umnikati ukuthi uthini. Umnikati walo. Lokunye lokwenda ukuthi lo mlayeto ube liqiniso ngilokuthi makakhuluma akalethi ijudgment. Ukhulumela ukuthi alilungise. Ngamafunza kwaSefeso 5 verse 27 likhuluma ngekuthi Jesu utimisela libandla lakhe lelingcwele lelingenasici, libandla leli honorable leli majestic. Leli bandla latimisela lona akamiseli libandla la yawu reporta ngalo ku conference yase Alliance. Kepha utakhela libandla latawuti presenta ngalo yena. Leli bandla lelingithi siyipresent yakhe. Lokuthi asikhulumise kahle, asimolde enbohlene ngitshela ukuthi hayi Jesu ngaba kakhulumi kanjena nathi ngoba ngathi oyasimemeda. Only for today. So Jesu ke bazalwane ngoba ukhona uyasithanza utakhela yena. Yes, utakhela yena. So makhuluma uthi ngifuna kususa naku nje, ngifuna kususa naku. Mangithi phendvuka ngilokuthi ngiyakuthanza. Kuba ngikuthanze bengeke ngikutshele ukuphendvuka. Ngangiyakuyekela nje uhambe uyongena emaweni, but ngenxa ukuthi usifuna la Jesu, usifuna la. Ngikwakhuluma lelivi atihlolela yena athi uyathi imisebenzi yakho ngiyayibona. Ngiyayibona lemsebenzi yakho. Ngidakutshela ke ukuthi ubona ini ngale msebenzi yakhe. But la asibitela khona iattention uthi kona uphishanekile uyathi. But ngathi sewubhizi kakhulu ngemsebenzi sewukhohliwe mina emnikati wemsebenzi. Ngathi sewuphishaneke kakhulu. Ngathi sewukhonda imisebenzi awusakhondi mina ngemisebenzi. Nazo sikhalo sakhe ngoba uyakhona ukuthi hlolela athi bonele wena nami. Uthi Jesu sewunestunge sakho. Uyabona lokuthi cha ema religious activities akuthwele uwathwele wehla wenyuka vele bayakwati ukuthi uyingosikati noma uyindoda kaNkuluNkulu, but uthi Jesu I'm missing you. I'm missing you.
Leqiniso lalikhulumako ulikhuluma ngemusa ngoba akafuni uphatheke kabi kepha ufuna uphenduke. Ufuna uphenduke. Nathi letinto leting3 lathi shoko lengithethe idwebele. Kwekucala uthi khumbula. Yini lathi ikhumbule? Kungaba kunengi. Kepha lokunye lathi Jesu ukukhumbule ukuthi wena awusiye wakho. You are not your own. You are not your own. You are not your own. Awusiye wakho wena. Awusiye wakho. Mawungeva imoto yakho ithuma lo hleli la. Ngiyathi ukuthi kungenteka uphume uyicoshe kanti uyathi ukuthi ayikhandwa ngematubane but wena ungacabanga ukuthi ayikhanza lamhla ngoba ishiya wena. Mnikati wayo. Ungamangala ukuthi uvelelwa yini ngoba yimoto yakho. Asikhumbule asisibo bethu. Kumbe kuyenteka lomnye Jesu akuvese uduma le, akuvese uduma etintsabeni ukuthi bese ubabusisa ngala bese athi hawu. Bengicabanga ukuthi uthunyiswa ngimi. Sewuyakhona ukudumisa. Singakakhulumi savumelana nawe. Sewuhanjiswa nje ukuthi una petrol. Uthi Jesu khumbula, remember you are not your own. Awusiye wakho. Emsebentini noma umncane lithi live lenkosi konke lokwendako kwende ngathi ukwendela inkosi hayi ubantu. Konke lokwendako. Konke lokwendako. Thathisa kuye. David bekalichawe athi ukuthi uyalwa timbi uyancoba kepha bekahamba ende engazuthi akazange sekancobe ngisho kanye ahamba ayothathisa kusomandla athi inkosi ngingakwenda yini ngingabacosha yini inkosi. Uthi Jesu khumbula awusiye wakho. Khumbula ukuthi ligatsha alitholi emandla etithelweni talo. Lithola emandla kulesicu. Ligatsha alitholi emandla in the gift, lithola emandla on the stem. Emandla ethu nawe awekho emakhonweni nasetipheni tethu. Emandla ethu asekutheni sinamathele kuJesu. Number 2. Bese uthi Jesu repent. Uyamva Jesu. Uthi remember and then repent. Kuphendvuka kufaka ekhathi emagama netendo. Sewungathunzela incwadi ya Luka 3 kusuka ku8 kuya ku14. Ngicela make mohalo ngifundzele kubase Efeso 4 verse 28. La ku Luka 3 Johane mabona abaFarisi abona nebathelisi beta bafuna kubhajatiswa. Uthi nifuna kubhajatiswa nje tiphi tithelo letikhomba kuphendvuka. Kusho ukuthi kuphendvuka kusingemagama nje Nkosi siyaphendvuka lamhla silahla konke. Kuphendvuka kumele kube netithelo. Kumele kubonakale tithelo tako kuphendvuka. Kumele kubonakale. Johane wabona ukuthi ngeke ngibhaphathise leti mambane leti la. Wathi tiphi tithelo. Let khomba ukuthi you have really made up your mind. Leljaha lelake lalahleka ngalelinye langa solo sayibamba lapha endothane lahleko. Wathi masuka le wathi ngidawusuka ngiye nibokusho phela sengimemetako. Wathi ngidawusuka ngiye kubabe ngifike ngithi babe ngonile. Wayishiya indzawo yetingulube for good azange abuyele. Kuphendvuka ligama laloko. Kuphendvuka kuyi-two-way traffic. Kunemagama kunetendo. Kuba seFeso sahluko 4 verse 28 sithola lesinye isibonelo sakho. Yes. Kuhle ngetandla. Hallelujah. Nako kuphendvuka. Lisela alingabe liseba. Kusho ukuthi umuntu lophendvukako
he stops something and starts doing something. Lisela alingabe liseba kepha asalele kanjani? Alikhuthale lisebenze kuze kuthi esikhundleni sekuthi ayothatha asalamikisa. Mangabe kanyonyoba ebusuku ayothatha ebusuku akasala nyonyoba ayobeka ebusuku. Basi bayavuka nje abantu bakhanze boramthuthu kuthebiye ebaleni. Azibeka abathatha. Beka abathatha nyalo so uyasebenza avela athenge ngecardboard ayikuthi uyabeba nyalo angisathi uyasebenza nyalo ahamba emathangeni ayothenga boramthuthu angathi basathengisa yini lapha ahamba ayothenga boramthuthu afike labaleni ebusuku ngabo 1 abathi B uthi uyaphuma ekuseni uthi umhlolo yami le lo muntu esikhundleni sekuthi abe nemandla ekweba sewunemandla emkhicido walokuhle kuphendvuka lokho. You don't just stop doing something but you start doing something. You start doing something. Jesu ke uthi umema libandla lakhe ulimemele kuphendvukeni umema longakholwa umema la kepha kakhulu simemo ebandleni libandla lakhe uyalimemela ekuthenini hayi ukuthi likhawule nje but alende imisebenzi lemihle alende imisebenzi lemihle asidume ngemisebenzi lemihle buhle bethu akusuba sekuthenini angiphoci umuntu angibuki umuntu kabi angithathe ngokhu ya umuntu Jesu uthi wende kahle but ngifuna kubona tithelo taloko kwende kuphatheke kwende kube ngilokuphathekako bese lokwesithathu uthi buyela emisebenzini yakho yokucala return to your acts of love buyela emisebenzini yakho lebe uyenda ngoba ungithanza hayi ukuthi ubuyele emsebenzini uthi buyela kuye khona atokunika umsebenzi return to your love buyela kuye loluthando buyela ekuthandzeni inkosi ngayo yonke ingqondo yakho bese wenda umsebenzi lobangelwa ukuthi uyamthanza Jesu lokho kusho ukuthi kungendeka usebende wende konke lokontiwako ngemakholwa but lube luthando lungekho weta lengake ngabekisa ngaye ukuthi mawuya e-restaurant weta uchamuka nesmile athi ufunani akuphe mandi ufunani noma ngathi akawachithela walethela amanye utawachitha kulethele ufunani but mase umkhanze ekhumbini ungacabanga ukuthi akusmile akunikete njengaloku bekalo ungamthathi kabi ucedzile le nyalo usekhumbini umntwana ebantu uyekhaya ishayile lesmile bewucabanga ukuthi hayi uhamba naso asisekho besisale semali sekuthi ungena imali but nyalo asadili ngemali nyalo that's the way it is ngeke bese uyamsola oh uhleka ngoba ngile cha vele semali na Jesu uthi angisicele ismile sakho sekweboleko angifuni le labor lengenaluthando angifuni ukuthi ikhandla kwakho lokungenaluthando uthi ngifuna lokwendako kusukele eluthandweni lonalo ngami thanza ngenhlitiyo yakho yonke kuba seRoma 1 verse 14 kuneligama nje lengilifunako lapho ngila ngilithole khona leligama incazelo yalo ngishito ukuthi ngazi ukuthi Jesu la
he is missing our barbaric love. KuRoma 1 verse 14 ngidalithola leli gama lapho ngicela ungifundzele mama. Ngoba nginemthwalo kubo bonke emaGreki nalabangakaphucuki. Yeah, labangaphucuki. MaGreki nalabangaphucuki. Leli gama lekuphucuka liphindze libe mnanzi mawuthi ngema-barbarians. Oh, ngemacaba. Umlo ngaphucuki. Uyathi Jesu ngazuthi uyayikhumbula lento yekuthi umthandze umkhonde ngebucaba. Ngazuthi kulokunye lokuphucuka nekufunza kuyasemuka lobungithi bethu. Uyakhumbula lokwasikhathi lesa la khona kuletha sikhathi uthi mawuphendvuka bayakuva sowubhama lapha estage seyisolo sowubhalile liphepha solo kuthi upractice nini akusimpha ukugayelwe wena nawe uyivele nje icubuka ivuka wasuthi Jesu wami ngidamentelani nango sewe uwedvana ngikhumbula lo munye ngaleto sikhathi ayibamba umntwana ebantwini ingoma ema ngamvathi Jesus was satisfied because of me. Now hleka nodwana, he was satisfied because of it was because of me. Licaba, uneducated, unlearned, but yini lelemchubako lothandwa enhlitweni. Hallelujah. Ungahamba wena uyomkorrekita singisi yena ushaye wabona emazulu avuleka. It's so unfortunate because we are so educated and we are losing the first love. Ngalo ukuthi sesiyathi ukuthi akushiwo ukuthi was satisfied. He was crucified, but we do nothing. We do nothing. Ngize ngakhumbula Nkosi yami ngiyekeleni bazalwane. Hi man. But ke kukabili kuyendeka luphole mbamba kuyendeka etikwalokwa weleke lokunye uchubekele phambili. So ngikhumbula ngetikhathi tanaku kweaccordion naku ngakufuna inkosini ngami ngakufuna ngetinyembe bengiye lapha ebus rank lapha embabane ebus rank ngiyenwebe entabeni ekude kwemisi phambano ha yeah yo manje ngathi ke bathi ke ngiyathi ngodzana yami seyathatha konke emakhono ami sengiyolesha yako. It was transferred to him. So uyabona lapho I was barbaric ngathi nje uyakhumbula umuntu umkhanza shaya igitha uhlala ucabange ukuthi uhlabela lengoma la ishaya la kule githa yini ngoba lento bayihlangana kuyakhala kona le githa but ngazi ukuthi ushaya lomunye naye uhlabelela lenye igitha ngala. But umbona umntwana abantu acimetile umbona shaya uyakhona ubona lokwetikotela kwabo cooking oil lokwa kwakatseni lelibhokisi bese wafaka liplango lapha
bese uyashaya ngondren dren ayibona ntomnisi ushaya uze ucimete wendiwa yini uva kunento loyivako ngalo Jesu wakho you are barbaric kubucaba lokwentako but nobody can stop you from expressing his love kude ebudzeni bendlela yeka kuphucuka nabo TV sesabona nekuthi microphone iphathwa kanjani my Jesus oh Jesus sesathi ukuthi kuhanjwa la uthi yes anginibingelele egameni la Jesu sewumela lithuba kanti icala bewulakha lithuba uthi ngicela kuhlabelela uthi Juwet kana ungwane kude bekakuncanza la athi uphi lo munye uJesu hlabela na Jesu wakho yes kube bengikhona kuhlabela nsi Vuka nibandla bo nila lele kamuzwali oh yes hallelujah yeah futhi behamba kanje bebathi mabahlabela ngisho unga practice uyawulandzelisa khona lapha nami nje ngikhonile kubamba bamba emagama lengoma lamanye angisawakhumbuli ngase senibona lapho lokuthi hawu intombi lenzala ase yalahleka nguMr Bean bese ubuya ngemandla ke la khumbula nango so yakhumbula lapho aphinza nyamalale la sakhohle khona ubangwa yini there is love in the heart for the Lord Jesus Christ uchuchwa luthando lususa naku lokungemahlone ukuthi mase bangibuka ukuthi angapractice you don't mind uyawutibonela yena makuneliphepha uyalubeka la mase kushaya la ungathi khona mase ubuya ke nawe emandleni bese uyalisusa liphepha batobona nawe ngikhumbula ngibamba i all night prayer ngedwana le yangehlula emihleni leya ngabamba i all night prayer lapha ngase assemble kunenzatshana ngahlala lapha phase ehlahla ngihle ngiva imsinjwana ngiphakaphakamisa ivolume ngive yanza lemsindo ngagcina ngithi hayi Jesu nasendlini ukhona ngiyocethe ngathutha esigangeni ngayongena e-storeroom ngathi hayi angike awulala but sengisuke ngendaliphutha ngithatha ingubo kanti vele ingubo ingubo nje yatana nebuthongo ayitani na Jesu naye ingubo ngiyithatha ngimbathe kusebusika ngiyathandaza nje akuyasala mhla ngibambene na Jesu ye wena yini lela ha uyashisa la angene esitorum ngambita lo ngabonwa ngeliso lenyama ngamusho ngeva thi ngiyalo ngiyabona ala ngithiwa aphelile ngathi ngibuka kancane esikhathi ngakhanza 15 minutes akaphela
kanti nebuthongo nabo ngiyabuva nabo buyagalela ngemandla. Awu nami ngasale ngathi awu nebafundi bakho Jesu balala embi kwakho mina bengini ungasekho nekubakho bona balala ukhona mina ke ngazi uthi Jesu ebandleni lakhe uthi I miss your first love. Ngiyalikhumbula uthando lwakho lwakuqala. I miss time with you. Nyalo ngathi letinye inkonzo setisigongonyo kuwe uthi Jesu I miss you. Ngiyalukhumbula uthando lwakho lwakuqala. Yes. Ngalesa sikhathi you didn't mind kulala phansi esponjini. Uthi Jesu I miss your first love. Luthando lwakho lwakuqala. Lele benda uboleke ngishuthi imali uboleke ngishuthi imali bewuhamba usebangibona phambili. Sebangibona phambili. I miss your love. Uthini Jesu uthi ukhumbula. Phendvuka. Buyela kulolo thando lwakuqala. Buyela kulolo thando lwakuqala. Eze sitawuthandaza. Lamuhla mawuba nemkhuhlane. Kube sekusoleka neCovid kuthi kungendeka sale uhlolisisa. Kumbe seyiCovid. Kanti kuqala bekungumkhuhlane nje. But lamhla sekungahle kube neCovid. Uyathi kuthini? Mangabe kungekho lokwendako lamuhla ngekuthanza Jesu wakho. Ubohlola kuthi akusile silwane sekupholelwa lithando yini. Ngoba washo njalo Jesu wathi the most unfortunate thing letakwendeka esikhatsini tekugcina labanengi batawupholelwa lithando. Kungendeka ema activities akhona but luthando you are dry as a bone. Jesu uyatibonela phela angithi wakhe uyatibonela ukuthi awusangithanzi njengakuqala. Uthi khumbula lapho wekhona. Buyele emisebenzini yakho yakuqala. I pray that Jesus will raise his lover. Labatawuguma noma ngababukeka ababarbaric ngathawati lutho. Ngepha ume ngaphandle kwemahloni singidamkhonda Jesu wami. Noma ngabe ngedwana I will serve him. Because he loved me so. I can only respond with love back to him. Jesu mawufunza lencwadi yesambulo uthi akasasho ukuthi libandla alimuve ubese uthi lo nendlebe akeve. Lokusho ukuthi akakhulumi nale crowd. Ukhuluma nale individual in the crowd. Uthi lo nendlebe akeve lokho lakushoko. Thank you Jesus. Babe njengaloko wativusela emathambo bekomila abayimbi kanjalo divusele ngamoya wakho longcwele libandla lakho, that we may look more like an army than spectators, that we may look like labantu lothinte emasango ehayidesingeka lehlule, as we march in triumphantly, ngekuhlabelela, ngekuhalalisa, ngekufakaza, ngekushumayela. Semukela Nkosi ukuthatha kwamoya loyingcwele, so that we will never remain the same after you have spoken to us. Ngoba utibonakalisile ukuthi uhamba phakathi kwethu, ukhuluma kithi. Thank you Jesus. Be glorified ngetinyathelo lesithathako tekuphendvuka, tekukhumbula, tekubuyela emisebentini. Thank you Jesus. Let it be so, Lord. Oh, hallelujah. Thank you Jesus for reviving our soul. Thank you Lord Jesus. Kuze kukhule nesitukulwane lesibonako ukuthi uNkulunkulu uyakhondwa ngeluthando, noma ngabe imali ayikho, kepha luthando luyasicubezela. Thank you Jesus. Be glorified
kunali libandla lakho, as you shine your face and bless each and everyone as we respond positively to your word. Manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Praise God.